Inke jotono lamjugu toisa nadi chini kumulung eco park no table na to khane bangai o jaga soita statue slamjagui tongo nongno saono statue sabsamni norok video no chaja khainka like te subscribe khainta pogdi to pulian cheng saimanan samni statue puliara genge ek number tongo Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadur ni statue ngai Maharaja Birendra Kishore Manikya 1909 ni 25 November Singhasana Achugubo Machin Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadur Bo 1909 ni simi 1923 jora Raja Jaka Bo jotoi 14 bosor Raja Chalangka Bini Omar Chepro Bo Raja Sawo Abur Bini Omar 26 bosor Inarok Thamakana Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadur ni Raja Samani Amal Jepur bo 26 bosor ni Omar Ungo Aprun Chimi Raja Sawo 14 bosor Raja Chalangka Ge second number ni statue samni nai nelene second number ni statue ngai ma chini Maharani Tulsi Bodi ni mangthom ombos namjak tongo hadi Maharani Tulsi Bodi ni kisa saimalayane chini Maharani Tulsi Bodi ngai chini Maharaja Radha Kishore Chini Maharaja Radha Kishore ni bihi actually bini mungai norok higher secondary school bo nugan agutlawo tibini kabama omno badebo statue tong agutlawo norok na ango photo punurwan video wan nge tin number ni statue tong nge nadi sabomo 3 number onke teke wiya chini Maharaja Bir Bikram Kishore bini statue bo sanamjak tongro bini to kabama statue sanamjak already but ojago bini statue sanamjak tongo ar bini kisase sign nalene bini sinum Chini Maharaja Bir Bikram Kishore 19 तारिख August mas ni 1908 bo asayu tei bo 17 तारिख May mas ni 1947 no thaitangjaka 38 bosor ni omorano bo thaitangjaka bele dukuni kokmo 38 bosor chibo tikilang chibo bo jori tikise tikigange chintibra sarok asbirman nangla khamo bini parents singainge sabo nongnang seknarona bini parents nge Birendra Kishore Manikya Bahadur te Maharani Ishwari Devi bo 1923 ni simi 1947 jora Raja Chalangka bo jotoi 24 bosor Raja Chalangka nge 4 number ni statue ngai nongnang seknarona Maharani Kanchan Prabha Devi chini Bogara Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni bihi nge bini statue bo oro sanamjak nai nge 5 number statue gange Maharaja Kalyan Manikya Bahadur ni je Kalyanpur ni je khwai yang hachingo chung khanamani je nukmani omo am chini Maharaja ni mungino Kalyanpur omo agi boro tonglangmani bangai bini amni mung Kalyanpur phari jaka bo 1926 ni simi 1626 ni simi 1660 jora Raja Chalangka to 34 bosor Raja Chalangka bini amalo genge bo 16 तारिख ni June maso bo thuyu bini 16 तारिख ni June maso bo thuyu chini Maharaja Kalyan Manikya Bahadur bo mugol logoi pojonto judo cholilangka nge 6 number ni statue gange Sachin Devarman musician Sachin Devarman chini musician Sachin Devarman ke 1 तारिख October ni 1906 Kumila wo asayubo actually tabu Kumila Bangladesh ni hawo agi ama chintirpara thongmani bo 31 October 1975 thiyu bo thima thaingange bo Mumbai thiyu bini buslano RD Burman Rahul Dev Burman Indok video no chate like te subscribe khana tapodi